na no kware onyame anim ne nkrofo bebreba the kingdom of God ministry eba me hom besu nyansa ma said asuma wo mo say won konko kan kire osofo na wodi na sedem a ne yire no akata ne so say papa ne person kan ne no kware emfomso wo ho obeso ka o confess wo pa won ko bisa papa no Kodwo Odifo o sha say fine krum erade asori ne nko njira enafo asofo a na eche say wodi ne ko baabi so ko pen mboa wo ko hye ne ma okoto ganafo mpanfo ne bi wo sunsum no mu ene wodi ne wura mu utumi pie biom Odifo anti nyama na ekoso no opeso na nkasa nka oka ansana ne ho beton opeso be nya ho ton na ne ho ton no anti se mo se ni yire so mpre no ende o ene ye wo mo asem me masomo bi so nko kankere wanya kwan anko papa ne ho won ma ne kwan asafo ma ne nyina penfo ne nyina ko le bi na basa 2020 election se mansra makufu ado ankabali so mo ntumi no matter how no ni clip wo catch them say Akufo-Addo has been endorsed that we shouldn't change Akufo-Addo. Say Akufo-Addo fioko, you see what is going to happen. Election way be brutal. Opo market to. If we will find there so. I never if what manifesto she. Manifesto she by money. Ye never if manifesto by money. If you cannot control the seat of the presidential, the seat will control you. Akonyana o tese want to men control na akonyana be control. Yeah, adria o de banya untumi ye. Just me wo ba ha masre urade no wasesa. Obi ani ho a obeto abe ga na ye. Onipa bia woni woni ato ne so no bia o ye vessel ontumi ye hu. Ni ebe ba wo Akufo-Addo esen Akufo-Addo. Fi wo metwam esa we education won to me ye free education to me ye and no finance e ba be say Akwa sonko enkoma tu ma GH ahwefo enyanyame onhwamo credit ahodo amoto ni nyanyame enhyemu anemu emfa emamu na abusua sebre so sei na meti medwa na chesensemu a ati atese wo manga na mu na mede eba besomu mintumi so na chesema to me nsafe ni munyamfo kese na mene no atutu nkomo na afe ni ebewie no obi enya ne ho enti ase enche akro na setiefo be kan a Reverend Anthony Kodwo Boakye kofa by edema resurrection asafo no yare bi ebebo na chese wo bi e ka na dwene edefa ho eno na nam so Ghana for the do na kire se da bi o nenti se papa kese etesa ato anaze se yare bi abono a adenti na obi a entumi nka eno ne ebo wura mu a kire se nsem bi epomapoma mu a enya sem ketua na kire se ye bewie so na kire se wo bofo nso ene ye ne nkwadan nkro no ban nsem bi esi wo mu ntem yare no so beta ato enu tin komo ne koso no adwentwe bi efa ho no comment section ho ya wodia fatu ho no na se bewie obi ya ho ebeto no nya no ntia se ye ntwa ye musima pe ba ebeto Pero for me wakwa ba bia me de ba too ma GHS so said me kan ye no ye bra ni esu enu ti mumu ame na me ma odi for prophet Abednego akwa ba ne emfa nhyehyɛ so Eja me mo wakwa ba ye na mu na me dia je se onyame shira amen Eja ene dia eye Reverend Anthony Kodwo Boakye kofa ba edema resurrection asafo no na ene nsem bi abetutoto dwa na ye nhye dem hu na kira kwan no na chesensem twrefo ye bo wura mu ko hu se ye papa yi sa chese woda ya rempa so denden dia wo bia nso entumi enka na eye sansem we ebetu odwa na nkrofo chese eye ye papa yi wo kan sem bebre ade fa so fo ahodo ho a chese ni nyina mu no wo chese wono ene ye nipa wo ye nokwafo eno na nam so Ghana for do na ka se wo ye nokwafo dia esi den na yare bo enti eja ye bisa se wo ye nyame nipa na nyame asra wo no a ya de entumi nka onto one yo yeda osuso de Nyankopɔ Israel safarade Abraham na ko azze de ko Jacob Nyankopɔ eda Awurade ase o Yesu Kristo dim amen yo woka onyame nipa nso ye onipa onyame nipa ye atiasefo kra ono nso odidi onum nso oye biribiara se na wacho se biribia wo nebre enti no onyame nipa anase odifo no onye soronko onye bofo ena se me pese wiase nyina se na onkonkrogu so ka chem the spirit of the Lord speak to my spirit what is so for me church say onipa ye spirit a wrong interpretation
Man is not spirit. And to be just say, or your buffo, or you say, I are true in chere. Man is not spirit. And how did he? And counter, Unumuzu, Ujunso, Sabiota French. What you say? Only paye atiasefo kra, and your okra atiasefo. Nemum nipaye atiasefo kra. And to say, a lorry to me breaky, petrol to me sawum, lorry to me say tight. Until she opens on nipa to say car. And to me short to me yesterday, to me say, Antino onipa aya onyangopo nipa ye onipa. To nipa ye atiasefo ekra. Into to me yare, or to me didi, prepare to me tono. Bere se muso nyame to me say the car. Anamebwa ka ne to me hwa say wo to me sisi na o sade sequence nti sa pepepe ena onipa ye de etie na odifo eno na chese Ghana for do na enam so ka se de obesusu ama wo yonko ne sa na nyame susu ede ma se wo ye odifo na se bi mpo anyame fa wo so na se wo hye obi nkom se bi nipa ne be hwere ne nkwa na se wo ba be yare na se nkom hye ne be mu a esese wo de to ano de preach kire nkrofo an yo ena afine kwa wibribia na yankrofo ehyenkom ekrofo hyenkom ena me say ruade ade na media me hu o Bible no mo say God is a budgetary prophecy so okay ya afine kwa wi ansa na wabeka na sem no say enyame na yende ade ne hu no so de bi emfime na ade na ruade o mo hyenkom enti o say ne yes na me ya ade no ampa ansana won be shenkom spirit e be shenkom nyina minimum nyina wo Ghana me ka me Bible spirit e be shenkom wo Ghana ha nyina ani baby e fi Nigeria no ni ade timkrofo woni mo nyina anwa gidef ko wiase na minim spirit ko mo de aduma obi so yo difu a ano so nyame nipa me hwe nipa na mo hwe hum ko a edini ye aduma na me kuta suro ne fem enti be friend baby o biara also hwehwa obehu obomu a obebio obisa obema enti ahonhu no be kai se waba na oma be dada nkrofo enne na wo so odi nya wo musika na omo te se afisiaboa what ya say enti no enkom se ni bi wo ho a eyade a ebeba ebesi wen mo ahonhumfo no obi kasa ena wote honhum bia onim nipa tirim utirim ontumi hu unya kasa pe no wate enti what you say also papa opani or yari o pa na won so ate no de akoka kire wo mu difo no de abehyenkom enti ahonhum no when them say what shenkom ni wi a say ye honhum papa say ye honhum bone wo eso sore wo now brain say I say ya bodua one dania ade ne ba bekum ba be brown no wi a waka say onu na o shenkom no enti o sore ko no ho a na sika obejo no waje odi a na wadane your business and budgetary afiafin commission was a business. That is the Lord. Business. Yan sure a bra was share a prophet Bonigas and come say, or did it an allow to say, or no man is stroke. Na so for no try no dia we man stroke e ne Bonigas ne ho ato na jesa sorry dwume wato so yan papa Kodwo Boakye na eda dem a besi dem pokura no yan sheda enhu na kira kwan na se ekoba ne sa simple woni wo yonko sofo enya asem a esese ntintan fidie so na ade beto na se wo frɛ no na woni ne etena se na se musiesie asem no papa yo won say Yesu kai shenkom to ho se e da ide akire no o man be soro o man so Krobe soro okroso, sebe soro oseso. Enti no nipa dwen say eye Ghana, Togo, Benin, they say Ukraine and Russia. But we never say when we talk of a kingdom shall rise upon another kingdom. Eye mene eye nipa. Say Putin and Zelensky, Ukraine mampeni, and Putin Russia mampeni, and Nyantokano, and akofa o mamuni na. And the kingdom shall rise against kingdom, no. And yet, wiase no, nipa. And in a software in your software, a kingdom against kingdom. Yesu ashe hon come. So man we be sorry or mine so. Or mine ye nipa. Many one or mine. Me yam. Metuma wo wiase nipa nyina. Amena wo nim se wo wiase nipa nyina be kutu akoye. Obe ojide ana. Ewo ho. Sanity.
And who your mind, me your mind. And this Erade ma me ho kwan a metima wo 20 million. I mean him say nipa 20 million etime yem. If you say mimu ena atiasefo eti. And so nipa to make contain 1,000, 2,000 of people, spirits in him. And to one person is a nation. And to your mind, and to bet ma we are seeing nipa nyina. Nyame makwaina sapa and this on mambe soro manswa ebia na ehu osofu soro so we soro we eye onyame aka to ho denti ahonhum no mienu no o say if Satan rise up against Satan, how can their kingdom stand? So bonsam soro bonsam so a ebene no wahini no enyina what you say and you will soon and you high. Enti no wom na wonim ne enti a abanisa a wogu so soro wo mo ho ina osofo enti a wo osofo eyes honhom mu asem na fi honhom na dede wo nikai so na mfomso obi aho enti so obi aye obibi a na America Luke 16 Luke 17 3 no also onu aye oboni atia no oji tumu no be seram pa chewa fache no enti tia no emfa nse mu ka Obe Paul children now they are channel. Obe Paul children all that so tiano. Enye duabo. Tiano rebuke him. Now ye enye send necessary ye. Oye umfumso a, oye wo mfumso a. Mumo be bisa me question ya anka me so me nkyere mo kwan no. Ti na me kan me kyere mo kwan no. Me kyere mo yemudie. Ne ebe boa mo ene enkrofo mo bisa won ho asem no kwa wo mefa so won ho be de ebe to won obi an ye me mfumso bi a me tia obi enti me won tia wo ha me de tia wo wo be hu se me tia won ba eno ye no kure na se woni abere wa pa enti se we se ma to aduro ma bo odua na wewu no abubu a wo mu ntokwa efi honhom anke se senia wiase ena asafo a ewo nkai no nkaifo no also sa asafo man munya asem a mumfa nko asafo mpanfo no ho na woye de wonsiesie na asodwe ye de embra na se wo kɔ no kwa na se wansia agu foforo nso beka ho de nye se mo de bakoto wiasefo abontensofo anim ena se wo de beto social media na ntokwa amoko na mo de akoto ifa social media mo de akoto wiasefo na wiasefo na beka yen Christopher asema na ti akoy sabri bia na Christopher ye nima ye ha yes ye go Yakobo adwuma na nimu ase enti aka se wo no wo frɛ wo mo ho wo frɛ asofo no ne asofo we ye me enye o na mfa nko social media wo de ko social media wo de atra the boundary of the kingdom of God, you know, ako outskirt, ako wiase, ako hidden, the Gentiles. Say, wiase fu mekamu e Kristo fu Yakopon ma ho asema. Is it possible? Oh, anye nimguase de ma Kristo fu na papa yen sho say, asofu dwuma ya ebomu. Nokure say, generation anase brebia no asofu nyame ma no so ana. Ese asofu no ebinum e kire say, generation bia no asofu nyame yi ni si wo medi. Enti sa afi we ebe asimesi so a na ni afi ebe twam na ekọ obi foforo so enti akoba ne sa na akọ ese competition bi na ya ba asofo dwuma ni na odifo se wo hwe sa ansemi a wo mo keken a ebetumi aye no kra ni ene wo mu ni se atro atro ni se tamwa kyerɛw sem na ni ho ansa na o me kyerɛw sem na onyame wo biribia ne odifo a ode ne ba senya homa no wo betu ai de atro entitama wo tro first mrani wie Mose no mrani wie e ba se wo mawu obi na ono so aba Yesu enti wo tro Hebrew 1 o se senya Onyankopon nam su ahoro so kasa kire janom ene wie onam ne doba ne so abe kasa kire enti se no onyame yi obi nsi o se we akọ enti wo na wo adu so ababeka ana wo wiase nyina what you say no wache odejuma na amobia se monko na monkoka enti wo no be ma wo na akọ na ye de okoka untwen se we enti wo ne wode ma wo no na okoko ye wadwuma
And there say the talent to be more scarf for fire juma. Oche say we ain't on adi as a no, also auto on cat. One will be some cotton nebro. I did also on cat. Now when I do so on cat and did a brew run on train. What be that? And tonight she said, no, Sarcasm on cat if you're born some. Now, Papa, you say, Anthony Kodwo Boakye, a young Nigeria, our warren, say, our Papa, no, after Bibia at the swatch as a 1%. I saw from the Tony Crabble, able to me a band, Nempo, named Macra, and answer a bush, be a band. So, worry or banner or no, so a Namijumasa, and as a bearmano, and no conformer, or Bano, who crisis, say, or no, so be a dish society, a young Papa, a yan. Now, no, quite one Yamianim, name Crawford, the kingdom of God ministry. Eba me hom besuanyansa ma said asuma wo mu say won konko kanchiro sofo na wodi na sedem a ne yire no akata ne so say papa ne person kan no kware enfomso wo ho obeso ka o confess wo pa won ko bisa papa no Kodwo odifo o sha say fine Krum erade asori nko njira na fo asofo a na eche se wode ne ko baabi so okope ne mboa okose ne ma okoto Ghana fo empanfo ne bi wo sunsum no mu na wode ne gura mu utumi pie biom odifo anti nyama na ekoso no opeso na nkasa nka oka ansana ne ho beton opeso be nya hoton na ne hoton no anti se mo se ni yire so mpre no ende enne ye wo masem me masomo bi so nko kankere wanya kwan anko papa ne ho won ma ne kwan asafo ma ne nyina penfo ne nyina a ko le bi na basa odifo ye sade ensam no asi ko no de ye nhwe efa baabi so eye reverend obofo nso de aba betom na ono nso de e betom ne kame akoyese woni na sofo nketoa no na empempi no ya na kame akoyese asofo nketoa no se wo mu firi ye mpanimfo ne nche na so mu ye pensem bi ade atia aya asofo mpanimfo ade na eduru mre bi a aya na tisa na say ya na mpanimfo no so no kwasenta sa abone no mu didi enkwada yo say the radius as man think so he becomes now dream sana opeso ye enti won so nia udi chere nkrofo no a wo so wo mu ya asofo nketwa ana wana wo so wa fon so wo mu ya asofo nketwa enti nia wo no odbema wo enti yesu so fa asofo nketwa no eye tuafo no se no wo no odema wo no oye no wo hu enti won so wo ko obeye den nia yesu ye no wo so ye den eno meye enti na won so afi wo no ena wo gusu ka nia wo kire wo mu no ena wo gusu de ho dance bible say ne ehu ne ate ena edi ho dance enti so yo sofo ketwa na wo fa nkrofo ma wo fa nkrofo yire na wo wi ade bo kro no mojasom ne ade na wo kire wo no mo koye bia na eferi wo hu so wo di ja wo edidi ja ene muna ne nam ena wo so be hu say ade na okura na wo ye no kura na ne yesu afi ho enye papa ene twa yan ka ne enko untwa yan ka dia enti ne asmantic ne wo hu ne wate ene wo di ho dance na odifo no krampo ya na etwa yesa se osofo ketua bi firi wo na ase se mo shada trase na wo kona sumdwe mu ana se ya na bribia no na why ne ka chose for osofo ketua en shada anya by force so be fast of war obedi me be say radi anka me mbuo nsoro ni biti se na wo bo ne loto kios o nkofia o be so ye sofo kotra ho oni mo hwe obi ana odwamafo okromfo mu na atofo wo gbogbo nsoro ti se dey little kios ene wo de nkrofo no ai dey akotre mu enti bo sum ne so a kwasida no won jiska no bebre nti wa sorry 20 a no be the 5 million ba ubenye ska na onyeska tonwe ni pa so bia no emunatofo obefo bonsam befo busufu biefo ma bebre aba na me hu ba ko preach o television so ne boyo te say so kutu adia pa hai kutu in the rik ba loria spirit ne ba say osofo ade na ha me so kwasia we your software who was also known in the software no dress this no tietie mu na we your software I'll preach by TV so I mean yes campo by TV so and yes me me yes o preach by TV so no kware no and then crofo gira ho nyina odon ko eba o say won the spirit of Jezebel sa woni pa na oyoba na no why because say mama ni su ye bisa you mama o ma o nyina papa bi anim me say wiase munipa no won ho asofo na ye de yenya enti so sofo bi ene nkwada ono no se wo se wonye obi osofo ketwa na osofo ketwa se nya wo na ode man nya wo ye na ohu nya wo na o kire no so onye sofo ketwa enti menim honhom ko a e ka kire se ye obi sofo ketwa now the na ko na unu moja na echi no hu se nya moja na unu no enya obeka no meka
Na sadi a wo so wonye. Sadi a enti na Yesu asuafo no nia Yesu ye no o me ya no waye. Na Yesu ka no wo ka no wanka. Enti na se nkrofo no so fi ho beka wo saponchare ne fi so beka che o se ne ma me ewu a. Ye nje na chinje. Una we si usofo kitwa. Enti na me so me se me kwakobu esofo no bi no. Kwakobu nsore nti se no wan loto kios no. Aha ne ha no wasi kios no apo obi asi ha. What you say ebi wo ha. Adisa no wan dey waje. Enti wo anajo me bompa da kro bi bai. Ewrade otofo ifre mfa o se hwe no. Mfa kahore bi kata sandori ya iki otofo no hopopo chije osofo ya kumi o ewia na ya ye we na wo sa anajo me twen wo me me cancer 5 boys osofo no mo nkrai ya kokum nipa twam na hye na so because osofo no be na so ba bewu and there some phobic on person no na yere ne ma bewu Odifo nka me bisu asem bi wo ho na ade abetu ya tete eye ensem twerefo ya dwuma ye ya tete sa afie difo no wo mu begu papa no kure bi wo msa you because bibia wo na wie the mammo has nothing good to give to you. We are seeing should give for you. Only at the papa be or the mouth. Ebia ne wogu so kiken. Asori nko enjira nkofo bebra frame or so for you. Skebia opebia mema. Me peni odi kumnipa. Me peni wodi yese. Me peni I'll so for frame so peni odi kumnipa. Me will be pepepe enso me mfa man. Wo wodi edi kumni. Me to me kumu sia. Na me na de ba na wa na. What is osoro ne family media. Onyame oni so onyame kum. Anamuni onyamikum na se nyame na ekum yo enti so nyame na mame na wodi kumudia metu be ko na metu Paul said I can do all things through Christ who strengthens me enti odifu bia onim se won ko nipa unye nyame nipa Yesu ba won kumudua enti okumudua obetu be kum nipa no kum nipa o se due nya hinti dua no be nam so ne so aide aba onwie wodi abo be fa so ayamo no ana wo dey aduabesha the kwakotu nsuom na we Judas Iscariot oyi Yesu man no o trance dey bi okosen enti okosen ho ina na ekunu so no na tu ana mo ana nyame ho Yesu said tie hinti duan beba ni hinti duan be nam ne so aban onye dey ondue wabo ne duan no mbo duai wa domino enti wa obeyi na man obe dey obewu obekumu di Yesu onyame okum onyane rough time and he that kills wound and makes alive me na me kum nyane pra na me say dey e mankwa to fear God if say o woni okum onyo odijira Odifo ebinum kire se wo ba behunu nyame na che se de niema nyame ye ni se wo ye bia eduru mire bi kura na se bia nkwanhia bi ba nyame tumi gina saa wo niema ne so etimi edeje wo nkwa na ye nhwe se de ye reverend obofo ne nsem ba ye nyina nim se papa enko obi ankocha de pa na ye ndia e ba ye se difo wo bewuo no ebinum list ba ye no obofo din su ewo mu bi na ne din ko pie mu bi achade a wache nyame ntimi nyina so emfa nye ne nkwa yo ni ahoka nso eyampa na me de woka obofo no onipa nya obofo me de na me huin no se oboafo okay tumi no okuta na eye oboafo na nya obofo na sa oboafo no so no enye nyankopon ye wo soro de ene wasase so de enti ade bi o be ma obi oboa nso na ode to okra ade bi o be ma obi a ye wona na nkonwa na nam tumi bebre omukuto nyankopon di oboafo obecha wade tumi no no so nchade enti ade bi o che bia o de sesa okra enti ade ne so no eyobi what you say me so nipa ye atiasefo kra obi na control no what you say obi na dey nkate ama say ton enti o ton ama obi enti o se fa che a o de che ama obi enti onu no ma o sika se fa che enti ade ne nya wo dia enti wo se fa che o be dey so be che enti o de cha mahina o de che ma obi enti me so nya me na ma me asem se me nka enti me ka mahina obi enti se wa ma me ade ne se me mfa ncha na me chichechicha ade a oboafo ocha obi ade enti ocha na o de age wo dia o de age o de na papa no because o se asidanka onyame nyame oni ye nwo ho ni niama eya oye eye nwanwa
Ye niama eye nhyira no ni nyina fi awurade ho. Asida foria ese wonfa mano. Ade papa bia nyina fi soro. Asase so ade papa bia nia. And the to me bia was asase so ade bia odema obia wrong. You call robbing Peter to pay Paul. It change your destiny. And the ade na wo kuta no ebi oboafo. And the oboso be change also your obofo. Na chese wo de wo chire mu ma me hu ne se na chese achede a wo che no enye nyame mu ana se Bible bia wo also no nyame afre no ko nyame asem. No only die so anka die so na Yesu kon o check or the car man crofo on check us Yesu asuafo no ben na wo ma won japade so kwa acheche o se go munko na munko twe awurade bose no na ansere mo kon munko twe won konkuru no na mo nsaka won konkuru no obeka kam obechechire mo na me Yesu maka mo refi no konkuru ba obechechire that the word of God. And this said the word of God near them on your person coca or your mini pano was a coca and a na cocheca. And Tinuna no checano, no what the man and all the check. And then also can yamia seven no the man and oka. And to me say what do yamia seven ne mammy. And two by one man chow can now call yamia and family because Namiwa, Peter and Paul, Peter and John said seven good about that. She can't do it, maybe because yes, one first come from a share for no. And you are seven minimum free, into move free. And no bill so yaman and car, Sikani, Japadie, we are senior, and also the chicha. Difference, woman, and difference. Yes, Subino, or most for the car, Sikas on Cochiche. And also on Cocassim. No, be obeyed. One bonesu, where Jan of Bankuku, woman, and Dankwa. And the year you check Dankwa. Nti dankwa no de my free. And to me, his minister of Christ, Prophet Dr. Benigo, I have the eternal life. And to me, me you free soon mo. Na mama unkwaje dankwa. Onipa wo nkwa home no nipa ni dankwa. There's difference between breath of life and the what everlasting life. And you know, yes, no de dankwa ne bai. And to kono or the dankwa ne she Peter ansa and esuafo no. And the esuafo no wo kasem na wo ma dankwa. Ya ma ka ya ma ofie enti yo sofo na jimisam no na nkrofo nim no sofo cheka o chese ni awode ama no no de che na hwan na de ka ne ma na Yesu kon o de dai mobi o de ka mobi enti o sofo de cheka efrifa and o se wi we no TV no niam ka ye ho mi se Awurade se ade na suafo ne wa ma ho se sa de we wi ase ne mu niam nyina empie gya no ne fifa wi ase na wi ase so ye oni su difo. And the Yasu before your bones, some now or side we are seeing Yamanoya and Efriva. Every bone sam, and the den or the amount. In a demon or the amount. And this or the mawa, a better unqua and junqua. Upeka, watch a car, now call also, of course, of a man, a prophet, a Benigo, who did your mouska, or by scan with the mammy. Bible no scash him. And took us off one of Bible no in scar, a flavor. And the radicals, that's no magic, yeah, magic. Obia pentem into mama wo mu asofo ento ba na nya soro na ba enya nyame na ba be som open scalper said there yes o be patch there if okwa wo sofo wo chiska o chese o cheloto no ba ente be soa cement na wakosua ana just say na me ba wo dem na me Daniel wo na me Daniel say Yesu apostle ben no man wo abo we no yesuafo ben e no ka say wo yo obofo. Or say resurrection or wuson yet, ye baba yet to say above yen worry, a ho yen worry, we are seeing ye worry. And to be church, we are saying, Oko Dachi, Uno Yeru Kurubashia, Moko yet to say above your before into Nipa yes spirit. God is a man is not a spirit. Or church and be your child, the whole Ghana and the whole world say, man is spirit is a wrong, is a liar. Man is what? A living soul. Atiasefo kra. And to go off on the Chechenia, near Onya, and all the mount. And then the other than the mountain, or the Sao cra, or the tongue. Oh, go to go so quaint and not pay. Sedent alcohol. What is such Cheska, or Chechenia, or Sophie or Chadio, or your sale, and Tina quaint, and Tina Openo, now Saka.
odi fo de o ma yem hihia to ya hwefo ne atiefo a wo mo hwe yeso esan se obi wo hono mu anka on de wo kwa kotie nyame asem na so okoduru ho ne amane mo se nipa na enya ni intention se wo kwaji achade ono so so ba ya so twe bi mo benya no chefa na yo one thing no us save and good have na yesu say momfa me kondua na me kondua no hare mombra me nchen enti unya ko baabi a yesu wo pe na one na kwapam unya wura ne dem one na kwapam otu afore one na kwapam ono so biribi a odbema obi a one na de akwapam we call it universal covenant enti unya ko wura ya de no mu pe tumi wo ho one na kwapam onipa no to no onipa vessel but tumi na edi nipa ni ye adwuma no ono ho no wako enti biribi osofo no de bema obi a yes atumi ne de ama ena tumi ne so no ni owo no no de mawo ase no be mawo ni a open no just ono so age biribi afiri ho enti wo ade papa no mu fie mu osika na mu peba mu nya ba obeje osika no no wa ma oba ba no so no o ma oba papa o ma wiase ba oyo krofo mu na tofo etikese adunkole we owi awada ne befo obawi mo asa mu nyina e say ono ombo ade wiase so difo ombo ade dia ade nye ne dia enti ade bi obi biribi ne wakofa enti opeba na ko bonsam ho magic fo no ho a oni ba enti bia say o so peba why ready o say jiba ujira hona no akonsuo bi mu wakoyi nam na why ready say ba no de wura mu minima me bi ba ha o so peba okwae no e na o so onturu akukọ ketwa o turu akukọ no de chinchi o de ntoma ma no de turu akukọ no e na o wie no o say nkoso eje fashe wase mi baako mienu miensa o de say na se e na o so kwa konua na wi onu awi anajo na wanyem sabre na wanyema ma na funa se sunsumu no wanyem enti no ne kuru ne ho kana abofra ne bani a ne mame mpa ne so ene na okokoto so no wan ne egu ne mame mpa so abrante ne wanya 25 years no wode ne ba nwa chi the whole Ghana akọ Nigeria nyina so mame abofra ne ebosomba ana o se also for asema okay ne mame ena baba na ode ne mame ba o se me kai se me mame se na onwo no wo mko baabi na wo ma oturu akukọ abofra 25 years obema why rasta ne mame mpa na anopa won asiesie mpa ne so no akokoto so no ani egu so akukọ den no negu enye baabi no negu enti abofra ni subiti se abo akukọ sakukọ so na de ma e no nu akosa na odi onim de gudi esem no woturu akukọ no anajo no asochi why amamre ntin obonsam ade papa be no be de be ma odema afran as adwemore na so de odi sa mamini fa hu odi fo eja ena sabi de wa ba wurem na me akura na me ho awuso ankasa tese ye nim be bia se bia se they are corrupt asori na atro was a bit you so be bubuna was yesu ni we ja so ko hwe Yehowa one sorry memre da unko heaven Jesus said I am the Lord of the Sabbath. Sabbath Jehovah the law. Law is a shadow of good things to come. In sunsuma kind in sunsuma never dey na kasa ba dey na odi sunsuma na chi enti we no kuta Bible so kan dey why na suma o so say yesu no say yesu amofra enti o go hwe Yehowa enti say one ka Yehowa na je so onye onko so memre da unko heaven atron chechire I miss our sorry na atrunkuto. There's none that's good. They are corrupt. Abrofuna ke say the Bible no Bible won sum nyame. Pali Italian no be I've stayed in Europe for quite a long time. Britain is a Britannia, it's a shrine a bosom. Then bosom and the technologies. What I say this is so for no be use akonodi. Akonodi ni wadi bia oye. Enso wom de wo twa akokọ man keke. Wo twa akokọ man te say asofo bia me pese meboji wo Ghana ha. Wo use akonodi. They say enono wo nya twade ne man nkrofo yire nkrofo asoro ma wa fa bebre wa so num. Me no asofo bebre a wo fa man wa so num. And offer wa uhunsu ne ko yedro unyi wo aso nipa atwi crowd nipa be aso num ma enti obi wu crowd wonte cause wo dosu obi wa wonim wonte
enti so the why amamna mabosom na bosom no ono so ho a why ne dia enti no open no ye there enti miri bia oyi nkrofo no tweba unya si wodo na si ba because four corners ni na dey so acho kra yira ebinom yira the whole be come atronkuto na odifo se nyame ade asem bi asoma se bi a obi abewura so dem ne nka eye nkom hye adomachegi ana se uhu obi mu asem a utumi ene ne bompa ya o phone so matutwa ana se wo sa chenchena oba wanim ema niema bi koso ansa ne ho atimi ato utumi ne bompa wo phone so na why na aka kire se o ne bompa na why na aka kire o se sa what you say why na suma and the hum no bebre atru hum we call the spirit of errors lying spirits obido de hunama kono be minimum krofo abaha osofa be no ya te nka ye be se no tra 1 on 1 na ye ka asem no efe o meba ma shega no for sa de no osofa wa shega no wa shatare tente say na make say ababa no on set dross no de aba it suppose say me ne nkwa na se official ka de na bi se obetu ashaws o nim so me so me hu de da what I say until the radical is on set dross into so lucky na nkofo aba na me so ko asi ho baby amobile ye be bompai and also for enfa na me go na so jira haya wa se ni say also for bacho say na me ba me pentemti man shetros life na mo be mu and so on the ko share o den to me twa na say no se ne dross na o ye den dross I share the bag okuta bag ni na na ba wa hu obi a o fin kranto na o fin kranto aba so for ho won sama on to man shetros in tembe na be and so me say radio free him for no se hwe no everado wo him for se hwe no o fa asana me chin no me hwa ofipum abopofun bebre ahun namo anano moti se eka opunanu na se mantian wa enya namo the queen of the sea punuma anko mo bowura nipam obema man obetu agun kran onim na obi koda wanya yare anse na awurade ma me set ade wo punano ena wo nyina kai dane nam a wo se profa kofa we ena me san ye ho ade se wo we kura hwe ye ne san kasa mesi 2020 election se mansra makufu ado ankabali se mo ntumi no matter how you only clip wo catch them say Akufo has been endorsed that we shouldn't change Akufo say Akufo fioko you see what is going to happen election way be brutal opo market to if we were fine there so I never if what manifesto she manifestation by money ye never if manifesto by money if you cannot control the seat of the presidential, the seat will control you. Akonyana o tese want to men control na akonyana be control. Yeah, adwe on the banya untumi ye. Just me wo ba ha masre urade no wasesa. Obi ani ho a obeto abaye Ghana ye. Onipa bia woni woni ato ne so no bia oye vessel ontumi ye hu. Ni ebe ba wo Akufo esen Akufo PDP wo metwam esa we education won to me ye free education to me ye and no finance e be say Akufo cannot do anything. No man can do anything for the people of Ghana and the world. We are so big to me ye this is Radi Samba. I know sana ya so twe nyame so twe no sempa fu na kofa Ghana no Guinea insuo no neba aha yesikaman Gold Coast no yiska okutatumi enhira no nyame man ne bai say na nije Ghana o man Ghana enti ofipunasi deep sea baby ofinu se okohwa enya sam ketwa oba no bedu Ghana no tre kwa akodu oboase ogusu sisi na ye biribiara anko ma Ghana asase ne kwa oprape obenya gold abrofo ba no keep no say gold ye no betrash enti ye be frase sikampo ano ti abrofo ya mamne a wo ye man and every time I was abrofo no muska Gold Coast no odi mudru wo be ko sika wo jama kwa menkroma o se sa de ko ma hefo Canada abrochi pro bebre Ghana kwa menkroma ene ko ma muska anwa bo mama ne minim ansa na nsuo na nkasa so be ka kire me sa ne ba ni edina Guinea no ne ba ni Ghana otrofu nada kontompo wo ba ni wo be ye amamegu ni so ene wo to ne sa kan kanya me hu fi oba besia ene wo mo de dwai e de bi osu Ghana is under curse. And on Yakupon Bofu Ghana.
Then what on man Ghana no man Gulf Coast no what on so the foreigners is controlling the nation. So we are suffering. God is angry. Everybody we fool. Oh, Ghana. Now who obey the way the hinia. Now kasam chelo na untia na udi obi esi hene. Now kasam chelo no untia. Wani baje. Aha. Onyame na esi hene. Na de na muntia onyame asem. Na mudi mo amu gusie. O man Ghana ni wiase na onyame na boy. E Onyankopon dia. Empefo ne ye no mo pe me petumenti wo chiri nipa no wo twane am no no moja okum apefo ese nyama Awurade bo afu fi na no me frɛ Awurade on this so ne bo afu coronavirus o say eyi ni first time aba Ghana na aba wiase corona esi e wo Egypt asase so e by 10 and na Pharaoh say ampa efe na me hu say Mose wo Onyankopon ko ka chiro nyame no yi yan wo bi apa ne he commanded and na coronavirus place ni nyina ide eyirai Egypt 10 1.5 mpo hwebra yebre we dey want to ni pass abrofo no so e na Ghana ye jai ye Nyankopon enye tete abrofo no so ejai Nyankopon e no wa ye artificial intelligence AI no e machine robotic what your krama e no nipa moja ene we e na afra ene ya bobi ene oti ho ene wo pe assembly bibi hia wa wo ko bisa human animal hybrid technology ayemwasu preko okankai nantwi okramai onipa ni aka woma bom onje osade no dey adwen no obema obega so obema no obema nda oba no obema nda ento do ho ato no so no agya Nyankopon na kopa bosi a nyame wona me de medima ni ayeye wa hani enti ansa na ho so pesika na ho beto no ni amonso mu koyi ni mesike na medima no se mutumi yesade a mediska no de ebema enti afi de what theater wa wo kwa anwa tuma jiska ni de eni na yi levi obetrase afa quite short eni na obi a addition na so yes ye be yin ye de be ka ho o kasa ya atew o yesa ye be je o sika fru se na de sese kwa ma sa na obu man Zano nyame kai. Yes. Nyame sise. Efe untumi bioma. Kasa Awurade bi ntumi. Na Awurade nchiro kwan no. O se mo sanfi mo tibia ho. Bone no mo jai na mo ba me Awurade ho a me wo ho kwan se mekire. Na e mo nwa nso se asofo wo Ghana hia. Wo ntumi nka no kware no. No. Ntumi nka no wo ya competition. Na Awurade bi sam se ma ate se wo se o man Ghana no wakotobo de ahye asori da bia se na se Awurade menti no se bisa ansa me bisa se eyampa so makotobo abese na shakatidra ase ana eyampa ampa se tumi a wudi akini ma me hu Awurade akini ma me anajo na me hu so ba kata da se medusa ni tiri nya yo mo de sade ko sha so ase aza enti mo kokum ni ba mo ko wi ni ba ana no so ni sa boso ni onom odi that moja na so for moti ho na so for poko nyina no na mo boa body you call yourself a man of God prophets and apostles what kind of prophet is that? Christian guys, what are you people looking for? What are you waiting for? Now you cannot tell the people the truth. Na momu ko bampanyo akoso mama jai na persona ye from which manifesto? Why don't you tell the truth? Aso no beba no ka say mo sika na mabeje die se o man. O so beba 1 this 1 party obese and the wo and na obesi dan ya asa na Awurade kire obesi dan ya say wo ye de o bo aho na o ye obiribia na o hwe say dan ya obo fiase o fiase o be de o de be wie na o koye budget obi kotokum o ko ware obi kotokum o go see na obi kotokum na o ntumi wie ya na o sika no meje dia ye say is it possible? Is it from the Lord? So what are they doing? Ne wo ye efi Awurade ana Olifo yedi yankomo twetwe ye ba na letu se wabu afu pa na ne nyina no ya na je se asofo de ebinum aye ntwe ye no man ne nso nsensem no eya ye nse no ye da ye tumi nda Olifo nyame wo Olifo de tu yemfo na yemfo yankomo twetwe no emewe Ghana fo ye hu ne ye ne asofo no ebu ye nko o man ne nso mu ayede ade asem na abeka che eti asofo ne de Awurade se senya wo pen wo ho asofo no ode ama wo. That is the demand of the people. And at the same nation, and so no man, so no near a man, person, a president, and no damn one. I saw for one a deep a sorry man, Yamaso for one was for, and no damn one. We are for me, yes, me bow a Johnny Demo, and the dinner or family, yes, a majano, and the yes or say Jesus, you know, Jesus Christ, where or say Unyankupondi, and Jesus, Jesus, you are talking to the Father.
Enti me de me ba wo agya ne din mu. Na ohum ya wo ho agya no, na agya ne wo me mu, na me wo agya ne mu. Na ohum ya, I am the way, the truth and the life. And there was one pen, and they decided yesterday, me the meko. Na obi be ba wo no ani din mu, and the modi na chi. Na so oba no so wo sreso, obi anko. Oba no so wo dan bi mu a, obi anko sreso. Saudi Arabia aba namba. Efe kaba no ebeba namba, oba o kaba no. Ampa ni nyina nkofo millions ene twa ho hia. Na akosum awurade, na unu atofa ma, utieti ane so ansa na wakos okosum awurade. Na do yonko se ohun e wo hefa. Enti me bisa se, awurade se me ko. Noah sase Noah nsuo be yiri ebai Sodom and Gomorrah obehye ebai na Jesus oba be fa Christopher ni Judah and the elect 1,044,000 no obefo wako na ye nuanu ma Christopher ekramofo no wan na be fa wako Mohammed say hwehwe kwa no tell me kwa no odesisa no odewu wan owu so odaso sefem on sorry enti say Jesus oba be fa Christopher and elected akwa who is coming to take our brothers and sisters, Muslims. For Jesus is the way, the truth, and the life. He said, repent, for the kingdom of God is at hand. This is from his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. A messenger, an interpreter, one among 1,000, to show unto a man his uprightness. A messenger, an interpreter, one among 1,000, to show unto a man his uprightness is here. We are not just a software, we are a messenger, an interpreter. Interpreter is the one who is able to interpret the hieroglyphics, the spiritual writing, the dreams. Dreams, you know, die, and yet die, or cat die, and yet in another obeda, was so. Idea of person, yeah, idea is when this would die to a bravo, die. And to know, obi oda ho bibi chiros on tesia. Oba the kingdom of God ministry. That is his minister of Christ, Prophet Dr. Abednego of the Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. You may know the truth, and the truth shall set you free. And then as of yes, wakato ho enti ye name. And a baton, Obian in Ejuma, Obian in the Yen Yebekano Quarren. Also, when the spirit of truth is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Because the Son of Man is coming again. They say, oh, Matthew, so he is coming as God. God, whom no one has seen, can approach unto. Or back to Sarinad, or Ja. And to say, your best no. And to say, one fire, Jesus Christ, so Krajem Kwa, Niambo, so no man can enter into the kingdom of heaven. The kingdom of heaven, no, a yatadia, a your mind, a your grow, and to say, Yasi, say, Yasi, we a chem, but Yasi Nebano, Uwono, Yarino, and no need to Unyaku Ponkasa Neba. No bar, Yarino Hobium, Obienu Bewu, and we at Tiasofo, man, and Kura, Ohoda. Amen. I was your forever pardon and no see and not just a Hannah Brema, I made him community and no see ye. Now, because I was a too much GH against some papa and I the bro. I think when you watch channel this one, I was subscribing to your mommy. And come a course way so already be how I not just say. Also, what they are to comment section or at the Amaya now, no, BB also come out for. You didn't come on a baby and your pawn is a name for number 2 jar. What you want to pursue a front when you didn't come with in Afro. Yo, and I know that for. The patrol, ye no money 020859956 020859956 ye wo ba ko so ho 0278897215. 15. I was your 4 papa na the number at 2 Jano. Say we been a chill what journey I found come on and I simple say ya brabo sitting in the moon and answer down to ye kwana ofrena or more direction every be so come at the amount. Yeah, Kai will say genuine prophet the ebia or every any papa doctor prophet Abednego over the huna. Bibi come at the amount. Me din at the just so him my crown.